Lakhain ko ratrok duar bagori MEC constituency ke parlopon Rengsali havar alom PMAG G ahemso contractor Sikari Terang ahemso tangka chodetsi piniarni anta Rengsali radaphan sorkar pen kirona ahemso kikim patang pipon peden. Ahok langdam pulotangte BJP sorkar rachari pon lo pupenki karbianglong atogano anta penang an kaching thura barstai penangadim rapdam lo. Lason si towar milang himijangri kiduke lagatumaphan PMAG ahemso satami ang song pen ki kidukilak himijangri plak plipin pen radaphan panong PC sorkar pen nang palilo. Setami ronga lo contractor pu kachikrong atum aning kilang no dagatum ki ang song pen nang pali setami kechopang limdun si ong munagajok rada tumabangki kai kita mithang akhia datpen kachukim ahemsi chedobom nanglo. Lason thak thaksi lakhain ko ratrok duar bagori MEC constituency ke parlopon Rengsali havar alom setami PMAG ahemso contractor kachikrong Sikari Terang aphansi hek muchodri muchotpu EM Richard tok bita pekponsi radaphan hem kikim PG aphan adeng pekponlo. Bonta non tua banki sorkar pen kiron pona hemso achitim an kim ponchotsi aninkan ledet apit anta patang pipon pedetsi atangka banki chodet lopusi Rengsali arada tumpen akoy pipon nili kipudami ji alam banke nili men ke rusila terang pi lah nili kipichuning rida malam athe banke labang so hem ningkan sirai beng ne dolo patang te lasi labang so hem nang patang papra basonte misen popusi nili chuning rilo lasi chuning ri parpik lo nili hin ben ke nili laso hem aparman ke ulai dam ke kisti hini lo ante laso kisti hini poisa nang li komat arideng nang li pidam lo laso apoisa ko ulai pen ke kisti hini sitame ilitum ndak Rengsali ke ja alang li video sa Sikari Terang along sinili pilo la pen labang so poisa nili ulai det pen transfer lo botahini tang pilo transfer kuri de lo stame nili chini de lo sitame Sikari Terang hello alang li hello na kedeng wek ke patang wek nang pola ke alang li mithang ta ko nili patang wek ji pusi chuni nang thak tang dapot nili chuni ridam si ahosita patang wek po pusi ang thak posi patang wek nang pola Lesia jara bidi pen setami prabjin pen PMAG ahemso bang nang patang piserak nang ji pusi kehang padopon. Diring pen Thompson Terang report KTV News.